Nailazi kolona, vozite desno. Nailazi kolona, vozite desno. Nailazi kolona sa fudbalerima, izađite i pozdravite naše ljubimce. Dogovorimo i zavjetujemo našem fudbalskom klubu Crvenka da ga iskreno pozdravimo svim srcem ne želeći gledali da pobjedi sa stoljećim rezultatom gola iz Bora. Staniću, Ostojiću, Baski i svim drugim da povede i izvojuju visoku pobjedu i time obezbede mesto u elitnom društvu Fudbalskog saveza Jugoslavije. O sportskim rezultatima Crvenke se zna ne samo u našoj zemlji, nego i više od 20-30 zemalja u svetu. Navijači Crvenke! Ekipa je spremna i raspoložena i ona će učiniti sve, a tražimo i od vas da vi učinite sve i da pobedimo Bora, jer smo bolji od njih i svih onih klubova koji danas igraju u drugoj ligi. Mi pobediti moramo! Mi moramo opravdati uložena sredstva koja je dala radnička klasa
mi moramo opravdati sredstva koje su dali naši poslovni partneri i moramo opravdati ono što je uloženo od usta naših radnika ovdje. Mene ostaje za dužnost da kažem da smo mi uvek bili kulturni i da treba da ostanemo i dalje kulturni. A i kulturno se može navijati. Želja naših fudbalera je da im se otpeva jedna pesma i mi smo doveli Stevu Donjakovića koji će za naše fudbalere otpevati pesmu Ne, 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 svršeno je sve, pa svakako za Bor. Pokoljenja da su stari ljudi vodili Crvenku. Milorad Džoba, Nikola Basta i ostali funkcionari. Omladino Crvenke, radni ljudi, narode, vaša generacijo. Nemojte da zaboravite sami sebe, to je u interes vas. I vašim vodrenjem pomoćite vaše omladinu da kažu gdje je mjesto Crvenke. Pobjeđujemo kao i u Rijeci, sigurno.
Naša je pobjeda!